mungkin manis. Yes. Crispy. Sweet, a little bit sour. Yummy banget. Cuma mau pingsan, enak banget. Plum is very sweet, a little bit sour. Oke, this guys, ada bijinya dan ada yang nyangkut di gigi. Kulitnya so delicious. Emma mau makan semuanya deh. Bener-bener enak, kalian harus cobain di rumah. Emma beli ini harganya 30.000, kalau di tempat kalian berapa? Enak di tempat sini. Yummy. Udah dulu ya guys, Emma mau simpen, kalau enggak nanti dimakan mama. Yeay, semuanya punya Emma. One please. Okay, only one. Alright then. Let's try this one. Cheers.